Ndabasuhuje mwese kandi mbifurije kugira ibihe byiza no kugira amahoro y'Imana. Ikaze ku ruganiro rwacu ari narwo rwanyu. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku mpagarara ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho raporo ivuga ko ingabo z'u Burundi zikomeje kwinjira muri Kivu y'Amajyaruguru mu gihe imirwano hagati ya FARDC na M23 y'ubwayo ikomeje guteza akaga, ikomeje no gufata umurego. Iki kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo gikomeje gukomera. Amakuru aturuka mu bice bya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko abasirikare b'u Burundi bakomeje kwambuka umupaka berekeza ku butaka bwa Kongo, aho bivuga yuko bagiye kongera ingufu mu bikorwa bya gisirikare bigamije guhangana n'umutwe wa MRDP twirwaneho, ndetse n'ihuriro rya AFC n'igisirikare n'ihuriro rya politiki n'igisirikare rya Alliance Fleuve Congo AFC M23. Amakuru aravuga ko abasirikare b'u Burundi bari koherezwa cyane mu bice bya teritwari ya Fizi hafi y'umupaka wa Baraka, aho bivuga yuko bahita bajyanwa ku mirongo y'urugamba gufasha ingabo za FARDC n'indi mitwe ikorana nazo irimo Wazalendo, FDLR no mu bikorwa byo kurwanya MRDP twirwaneho na AFC M23. Nkuko amakuru agera kuri Minembwe Capital News nkesha iyi nkuru abivuga, mu ijoro ryatambutse hari batayo y'abasirikare b'u Burundi yaba yambutse umupaka yerekeza Ibaraka, nyuma igahita ijyanwa aho igomba gukorera ndetse naho igomba gukorera imirwano muri teritwari ya Fizi. Umwe mu baturage batanze aya makuru avuga yuko ngo afite amakuru ko hari n'indi batayo nayo yaraye ijabutse ku butaka bwa Kongo igana muri Baraka. Ni amakuru avuga yuko muri abo basirikare harimo umubare munini w'abarangije amahugurwa yihariye ya gisirikare, cyane abize ibijyanye n'ubutumwa bwa gikomando. Amahugurwa bivuga yuko yabereye Igitega mu murwa mukuru wa politiki w'igihugu cy'u Burundi. Undi mutangabuhamya navuga yuko muri abo basirikare harimo benshi barangije inyigisho za gisirikare z'igikomando Igitega, kuko ngo mu basirikare ba FARDC umwe mu basirikare ba FARDC uri mu mujyi wa Baraka we yabwiye Minembwe Capital News nyesha amakuru ko ibikorwa byo kwinjiza abasirikare b'u Burundi muri Kivu y'Amajyepfo bikomeje, ndetse ko hari abandi basirikare biteganijwe yuko bagomba kugera muri aka gace no muri aka karere mu minsi iri imbere. Usibye abagaragara, hari abandi batambutse no mu ijoro ryakeye, hakaba n'abandi nabo bategerejwe mu ijoro ryo kuri uyu munsi kugira ngo nabo baze batange umutahe wabo. Amakuru avuga yuko hari gahunda yo kongera ibitero mu bice bya Minembwe, akanavuga ko FARDC ishaka kongera kugenzura ibyo bice, ndetse kugeza ubu ngubu Burundi bwavuze yuko buzongera imbaraga mu bikorwa bya gisirikare. Uvuga ngo kongera kugaba ibitero muri Minembwe na gace uyu munsi wa none kari kugenzurwa na M23. FARDC irashaka kwihisubiza kuko Uburundi bwavuze yuko buzasubiranayo imbaraga nyinshi za gisirikare. Kuva mu ntango z'uku kwezi hari amakuru yuko abasirikare b'u Burundi binjiye muri FARDC kandi mu buryo buzwi, kuko aya makuru aje nyuma y'ayandi yatangajwe mu ntangiriro z'uku kwezi. Hakavuga ko abasirikare b'u Burundi binjiye ku bwinshi muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse bamwe muri bo bayobowe n'umuyobozi mukuru wa gisirikare wavuzwe ku izina rya General Muzinga. Ibyo murabizi, ariko bikavugwa yuko izo ngabo ngo zigamije gufasha ingabo za leta ya Kongo FARDC, Wazalendo, FDLR mu bikorwa byo kugerageza kongera gufasha ibice birimo Minembwe na Ndondo muri groupement ya Bijombo. Muranabyibuka mu mpera z'ukwezi gushize nabwo mu ntangiriro z'uku kwezi nanone habaye impinduka zikomeye ku ikarita y'umutekano muri Kivu y'Amajyepfo,
aho MRDP twirwaneho yatangaje ko yigaruriye ibice byinshi bya Minembwe nyuma yo gukura ku mirongo y'urugamba ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC, ubwo harimo n'abasirikare b'abarundi na Wazalendo na FDLR. Kugeza magingo ya rero amakuru aturuka muri aka gace kavuga yuko MRDP twirwaneho na AFC M23 bo bakomeje kugira ubuyobozi mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Fizi, Mwenga ndetse na Minembwe, mu gihe ingabo za leta n'abafatanya ibikorwa bo bakomeje ibikorwa byo gushaka kongera kubigenzura. Rumwe mu rugamba rushobora gutuma noneho n'urwari ruhari rujya ububisi, kuko impande zombi zikomeje gutanga amakuru atandukanye ku bijyanye n'ibiri kubera ku rugamba. Ubwinshi bw'ingabo n'ibikorwa bya gisirikare nabyo bikomeje kugaragara muri Kivu y'Amajyepfo, biri kongera impungenge ku bijyanye n'uko amakimbirane ashobora kurushaho gukomera. Mu gihe n'imirwano inakomeje, abaturage bo muri ibyo bice bo bakomeje guhura n'ingaruka z'umutekano muke zirimo guhunga, guhagarika ibikorwa by'ubukungu ndetse n'imbogamizi kubera ibikoresho by'ibanze. Icyo kiri mu bintu bikomeye cyane. Byakubitiraho nuko hari inkuru ishobora guhuhura politiki ya Kongo noneho nyuma yaho wenda Joseph Kabila aramutse yinjiye muri AFC 23 nk'umuyobozi. Ku munsi w'ejo n'amakuru nabonye acicikana avuga ko Corneille Nangaa noneho yafunguriye imiryango Joseph Kabila. Murabizi ko ikibazo cy'umutekano n'icya politiki muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje gukurikiranwa n'abatari bakeya, ariko umuhuzabikorwa wa politiki w'ikuru Alliance Fleuve Congo AFC M23 Corneille Nangaa yagaragaje ko yiteguye kwegura Joseph Kabila umwanya yayoboye muri iri huriro mu gihe yaba afashe icyemezo cyo kurijyamo. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, kuko ayo magambo icyo gihe yatumye benshi bibaza uko ahagaze ku bibazo by'intambara imaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Nawe kandazi yigeze guhura nabyo kubera yuko yayoboye. Hari ababona ko Kabila yagira uruhare rugaragara muri AFC M23 ngo binashobora guhindura ishusho na Kabila, kuko Kabila se bavuga rumwe n'ubutegetsi buhari, ntabwo avuga rumwe n'ubutegetsi buhari. Muribuka ko hari inkuru zasohotse n'amashusho mwabonye ejo bundi yuko M23 yinjije abasirikare n'inkumi ibihumbi birenga 9 mu gisirikare cyayo. Bisobanuye yuko ari akazi gakomeye kuri FARDC, Wazalendo, FDLR n'abarundi n'imbonerakure, bose bakwiye gukenyera bagakomeza kubera yuko bagiye kongera kubakinagiza. Birashoboka cyane ko ibirometero byose bigize Kongo babizenguruka n'amaguru, kuko n'ahandi hose ntibazengurutse n'amaguru se. Sultani Makenga asoza amahugurwa y'abasirikare b'abakomando bashya ba AFC M23 bagera ku bihumbi 10, yagaragaje ko abakomando baherukaga gusoza amasomo aribo baherutse gufata Minembwe na Pwezero. Ihuriro ry'inyeshyamba rya AFC M23 rikongera kugaragaza imbaraga ko umutwe waryo wa gisirikare nyuma yo kwinjiza abakomando bashya ibihumbi 9,318 mu muhango wabereye icyanzu muri teritwari ya Rushuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu ari ubutumwa bukomeye kuri leta ya Kongo n'ingabo za Kongo, kuko iyi mibare ihujwe n'abakomando bashya ibihumbi 9,318 binatuma umubare w'ingabo za AFC M23 ushobora kuba wegereje ibihumbi 40, nubwo uyu mubare utaremezwa neza n'umuryango w'abibumbye, kuko raporo ya Loni ivuga yuko aba barwanyi ibihumbi 30 barimo abarwanyi ba kera bahoze muri M23, abinjijwe mu mutwe mu bihe bya vuba, ndetse n'abahoze mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abapolisi n'abarwanyi bo mu mitwe yitwara gisirikare yo muri icyo gihugu baje kwinjira cyangwa se bakinjizwa muri AFC M23. Mbere yuko nkomeza,
nagira ngo mbanze mbumvishe ubutumwa bwa Afande Makenga ubwo yari amaze kwakira aba basirikare bashya, ababwira ko icyambere bagomba guhuza imbaraga n'umutima. Uyu ni Makenga. Wameamua kuua raia wote wa Minembwe, Watusi ambao wanakuwa Minembwe, ambao wanaitwa Nyamulenge. Ni vita mnafa muda mrefu. Amechoma vilaji zao zote kamaliza, amedistroy ngombe zao, kila kitu ameua, ameharibu. Wote wakakusanyika Minembwe, akaamua kuwakuta huko ili wamalize. Raia hao wamejikamata en charge, na ni uongozi ulikuwa haupo kuwasimamia. Wakaingia ndani kikundi cha autodefense ambao wanaita Twirwaneho ili wajipiganie wenyewe. Wamekataa kumalizika. Kwa wengine ambao walikuwa FARDC leo hakuja na kwa Jweni ili wapiganie ndugu zao wasimalizike. Walipata vizuri? Kisekedi akaleta Warundi, akaleta FDLR, akaleta wazalendo ambao wanaitwa wazalendo, maimai wote, akaleta FARDC, akaleta ndege, akaleta madrone ili kumaliza hao raia. Lakini sisi kama M23 tumeshika silaha juu ya hiyo. Uongozi wa chama kaamua kwa kusupport hao raia. Wenzao ambao walikuwa hapa ambao wamepasi mwezi ya 12 last year, hao wameenda huko kusupport huko Minembwe na kufanya kazi kubwa sana. Hivyo vikundi vyote, hizo brigade zote za Warundi, FARDC na wengine na wazalendo, na amesema wote wakapigwa, akarudi kwa yametoka. Na nyinyi leo mmepasi, mmekuwa jeshi la RC, mwende mpiganie raia. Mlipata vizuri? Hiyo box kile kwa nafanya Minembwe, anajaribu kuifanya eneo za Masisi, kuchoma manyumba, kuua watu ambao wamekataa hiyo ujinga yake. Eneo za Rubero. Aha, uwo rero ni General Sultan Emmanuel Makenga ubwo yakiraga ingabo 9,318, ariko amakuru avuga izi nyeshyamba 9,318 ihuriro rya M23 AFC, hari abatangiye kubihuza bati ntabwo izi ari ingabo za M23, bati ni ingabo z'u Rwanda, ni ingabo za Uganda, zose ziri hamwe, ngo kuko ngo amakamyo ngo 15 ngo yavuye mu gace ka Masisi andi ngaturuka mu Rwanda na Uganda, ngo hari n'abagezeyo n'amaguru bose ngo berekeje Canzu, bagaragajwe nk'abakomando bashya ngo bagomba gushyirwa ku mitego ya Uvira, Baraka, Karemi, Warikare, Rubero na Beni kugira ngo bagabe ibitero. Ariko ngewe nta makuru mfite, nta nubwo mbihagazeho ko ari abasirikare b'u Rwanda n'aba Uganda. Icyo nzi cyo nuko ari abasirikare ba AFC M23, nicyo kintu nzi. None se Makenga yaba ayobora ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda, ngo bigende bite? Hanyuma se ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda zaba ziri ku butaka bwa Kongo mu ruhe rwego, ko abanyekongo aribo barimo bararwana intambara zabo, atari intambara z'abanyarwanda n'intambara z'abanyayuganda? Ibyo ni bimwe. Ikindi nababwira nuko kugeza ubu umuyobozi wa Wazalendo ngo we avuga yuko yemera ko amacakubiri atumye batakariza icyizere FARDC. Numwe mu bayobozi ba Wazalendo, General Makanaki Kasimbira John, akose yabaye General ryarira. Wazalendo ubundi ko tuzi ko ari urubyiruko rwakizweho na leta ya Kongo, rufitemwe n'abagenerali se. Icyo ni kibazo rero gikomeye kubera ko harimo no kutavuga rumwe hagati ya Wazalendo nyine na FARDC. Ibyo nindi mpamvu ikomeye cyane abantu batangira gutekerezaho. Iyo ibintu byajemo kuryana gutya rero biba bigeze ku rwego mutagishobora guhuriza hamwe umugambi ngo mubashe kuba mwatanga umusaruro. Niyo mpamvu kenshi ubona M23 irwana uko bwije nuko bukeye, ukumva ngo yatwaye ibici binibi, ukumva ngo yirukanye ingabo za leta mu gace kanaka. Ni ubwo buryo bwo kudahoza consistency ndetse no kudahuza kw'ingabo za leta ya Kongo nabo bafatanije bituma uyu munsi iruhuriro rya AFC M23 rikomeza kubarwanya, kubera yuko
mu gace ka Pwenze muri teritwari ya Fizi ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Kongo nyine hagati y'ingabo za leta ifatanije n'abarwanyi ba Wazalendo n'umutwe wa FCM 23 bose bahuriye mu mirwano ikomeye kuko amakuru aturuka aho ngavuga yuko muri ako gace iyi mirwano yatangiye ubona ko impande zombi zihanganya FCM 23 ngo yasunitse inyuma ingabo za Kongo FARDC n'abafatanije nazo ndetse kanagenzura umuhanda uhuza Pwenzero n'uduce twa Karungi ndetse na Murima. Na amakuru akomeje gukwirakwira ariko kugeza ubu ngubu nta ruhande rw'ingabo za leta cyangwa abayobozi ba FCM 23 ruremeza cyangwa se ngo ruhakane ku mugaragaro ko iyo mirwano yabaye cyangwa se itabaye. Fizi y'ubwa imaze ibyumweru irimo ibibazo by'umutekano nyuma yo kuva ku ya 3 Nyakanga muri uyu mwaka umuyobozi cyangwa se umuyoboro wa telefone udakora muri byinshi mu bice byayo byatumye kugenzura amakuru ava ku rugamba no kwiyemeza bibi kibazo gikomeye cyane kuko mu gihe imirwano ikomeje abaturage bo muri aka karere bo bakomeje guhangayikishwa n'umutekano mu gihe banakomeje no gutegerezwa amakuru yemejwe n'impande zombi ku cyerekezo cy'imirwano ikomeje guhuza AFC M23 n'ingabo za Kongo.